Kanjo ya kurubanjuri ncheke ni bagwete ogeni athomi ba utaalamu mwanya mwanya kuthugania kuthungira kiringwataniro ije yao bakiuga kuombika athomi bakareta uguni bunene kiri njuri ncheke kiri gutwaria kugita magamba jara jetagia umenyo bwa kithomo ni bugite kinyabo bakithobena na kagita gakega gakweja na mataro jajombikia kuguna moturo ja athomi baba tara tukumenyithwa ni Muthure Muriuki. Rurundo rwimbo rwa ruringinia kurubanjuri ncheke batongeretwe mukarigiti Nwerenas Kathera kagita karaba kugwata ogeni athomi 20 bara batonyere kiama gikinjuri ncheke kagita karaba kari nyombe njuri ya kinyaritha ya kiama gitu kia Supreme Council of Meru njuri ncheke ya Meru aratuthuranite twikunguira gukuria ana betu professionals kwa kurubanjuri ncheke ya Meru. Today tukuongera indani ya professionals na akuru 20 njuri nikurie na Meru yonthe ne one njuri eguchiara professionals na mwankana ndi akuru bau ni akuru banjuri ncheke na bakwe wandu ato ciothe cia Kimeru bakwe wanteto cionthe ira cieja mto Meru na nande ni Ameru wojuri Mumeru atumba kuwa na ichungu comprehensive na katumuromba kinya babangi baba tibeje bakore nikenda tumba okimbisha na Kenya rengi kankwenda obwira babwe we professional bure au kandi bure bwa ya buru na ndibu chokire nkatho no ntuba kuona kabungane na akuru bangi utamanduni bwetu bwa Meru bwa njuri ncheke nikenda bomba ukura na bravi avyomba okuria antu ni antu babome baba kuratia antu kuria obati kwethwe kuratia muchie mwanko akuria Kenya antu bonde barabamba kunjiunga na njuri ncheke tuareka tu ibo boya muno kire Supreme Council officials batongeretwe chairman pana Nwerenas Kathera na obisi yake on national na ndo bagombo twetikiria tukanjiunga na ikundi kinene ikundi kia heshima ikundi kia Mumeru ikundi kia kila kipreserve culture Mumeru nikenda tukomba kuendelea Meru yetu na kambe yete kunjoini professionals bangi kenda tumba kukuria utamaduni wetu Kimeru ni Kiswahili kiwa atere mwachamila ni mtumwa batui tu next line kenda tumbo kuria utamaduni wa Meru na tukiociethia kubo tukumenya no tukaorera kithakene na tute jamii yetu ya Meru kithakene niromba nandi ni kia athomi na numera bende na kaunti Meru pombe kutho betonya kiama kikinjuri ncheke nigenda gukire Kimeru na kinya gwikontwire ba twakuria na buri ngugine chienu mwanya bumenye tutikwenda ndata ngugire ibwe tugwe chia utetia Meru ibwe chiaba chia Meru na Meru ake kinyanzi untu babu tabo atarbuita kurugamira Meru peke yenu ngubwe iteche kuthitira Meru ngugi peke yao bubatu witira Kenya nzima na buite bwina meshietu bwarikia kuria na arua kenda tumenyera na nthiguru yetu ya Kenya endelea vizuri na kandi bwira antu betu ugaita mbere kuma twikuyukio tiathi kuma miaka 150 njuri ire kuo ugaita thai kiama kiranjirie rindi bangi baranjirire utamanduni bwetu bwa Muafrika ute kuntu kungi kono utamanduni bunene ngirukia njuri ncheke ya Meru dunga na kiama kiki ya Meru ndi mukuru njuri ncheke njuri iretero ya na kanisa njuri iretero ya na thirikari inkwenda ruari u challenge atongeria kana professionals betu ibeye kinyabo tujiunge kenda twikira njuri inya no ntutogwa kinjuri ni antu bara batutongerire baba betu na atua nabo tutio bathiata katugethira tuti kuelekeza antu bangi ura utamaduni bwetu bo Meru bukari kuigwa manto ya njuri na twamenya kweri njuri nio gikundi kira kia Meru kiumba gukuria Meru na utongeria Meru na kuendelea Meru na mbere otherwise itokuga kire inya antu bonde professionals antu bonde kinyaba kanisa
bamenye kweri njuri ni gintu gikiega na batu twi professionals tukona njuri ni njega njuri ni ekarakia Meru kinya mantu yamwe batu tukarakwa tutikumenya tona njuri ni etukarakia kuga tukwenda kuga batu tukaria professionals batorikia kwa kuruba njuri ntuku ya irwari tukethira tu na ujumbe bakweleza professionals bangi na inkuira professionals bonthe na bari njuri ni njea kato njuri kenda tumba wikira kiama kya Meru inya ankiripotera buri juma Bitambuthuri Muriuki.